thirtu te chibai ule PC Vanun noi kani a Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u not Vanlaiphai Village Council-ah thla ni soma mipui ten vote an thlak thadona Vawiin model code of conduct puan nghal niin vote thlak turin inbuatsaihna pawh ngawrh taka kalpui nghalani Kumin August ni somni pasaria not Vanlaiphai Village Council in thlanna vote la te chiarchat ani hnuah in thlanna vote la te pom ani lo wanga state election commission in thla ni soma he village council a hian mipui te vote thlak thatura ati hnuah in buatsaihna kalpui ngalani a vote thlak thatur puan ani rwal hian election model code of conduct chu mantran ngalani ti Serchhip District election officer chuan thu chhuah siamin atar langa he model code of conduct hi not Vanlaiphai vi si huam chunga political party candidate tele sarkar na thok zong ten zom ngal tur ani thole he model code of conduct hi December ni som pasari sam ni som ni nga ni thlengken ko ani angti atar langa Serchhip DRDA project director Pumal som tuanga kai shwaina hnuaya district MCC team po siam ngalani bok he ba ka hian VC in thlanno om tura in thlanna fel file thiang him tak a om theinan vote thak hun khar close of poll ni atanga chiar leta darkar somni pariat December ni riat sang ni somni thole ni tlaidar ni nulama campaign phal ani to loti atar langa December ni riat sang ni somni tlaidar ni nulama not Vanlaiphai VC area chunga campaign turalut not Vanlaiphai VC role chuang si lo te chambang phal ni to lovin VC area an chwa san nge to turani ti atar langbok hetianga vote thlak thattur puan ani ta ka wang hian election department nampo ngawrh takin ani buatsaihna ngala Serchhip election officer Vanlaiphai Chuan chuan in thlanna buaipui tu tur hian akma a in thlan buaipui tu te ni lo ruat an ni don thu soin tuna hian state election commissioner rotna thelutin an thungai chan mek ani thu asoya tuna hian buaipui ngai angte buaipui chaumekin in thlan buaipui tu te ta na training masaber po kar le tho chan ni khian not Vanlaiphai hmuna nei tum ani thole in thlanna fel fai tak nei ani theina turin ruah man na sang te siam ani to thu asoi bokani Serchhip District-a COVID-19 shikai enkawl mi pathum te chu Vawiin khan anmahni enkawl na hmun atanga chhuahtir niin Serchhip District-a shikai enkawl lai mi somni pahnih an la om Serchhip Sremo office atanga thu kan dondanin voina shikai enkawl damta te hi Bertia Infra Project Limited noya thokte ni in November ni som pahnih khan Serchhip District ron thlengin November ni somni pakhata COVID-19 shi an kai ti mu chu ani a an sample enfi anon ani nuwa shi laka an fihlima wangin Vawiin khan anmahni enkawl na hmun nursing school CCC atanga chhuahtir ani ta ani nimin khan Serchhip District-a Trinat laboratory a sample enfi omlavin rapid antigen test mangin sample som pathum enfia ani boka henga tang hian shikai mu thar an om lavani Vawiin thlengin Serchhip District-a COVID-19 shikai mu chwa chu mi za somnga pakwa an lani a an zinga mi za somthum pasari te chu enkawl dam ni to in tuna hian shikai enkawl lai mi somni patni an la om meka anwa hian nursing school CCC a enkawl mek an ni Serchhip District-a hian shilenga wanga mani in lama in khungsang mi somli pali an la om meka sarkar hmunma in khungsang mi za somsari patni an la om bokani Serchhip District Magistrate chuan shipui leng mek laka mipui te him theina turin mipui pun khom khapna thupek thar ati chhuak Serchhip District Magistrate in mipui pun khom khapna thupek ati chhuah thara hian COVID-19 shilenga wanga Mizoram sarkar in Mizoram state chunga no tolerant drive a kalpui mek chu kumthar January ni som thleng kalpui turin order ti chhuah ani thu tar langin COVID-19 shilenga wanga no tolerance drive kalpui tura Mizoram sarkar thu chhuah bozuina atan le COVID-19 shilenga wanga Serchhip town mipui te hriselna le sahimna ngai to in thupek chhuah chu ti lo thei lo ani thu atar langa hemiang hian Serchhip town area chunga wantlang hmuna le na tho na hmuna mishing panga ai tampun khom khaptlat ani thu le Serchhip town area chunga zandar riat le jinglamdar ni le chanve inkara pon chhuah khaptlat ani ti atar langa he thupek hian magistrate le police te hospital le emergency te PG PWD PNE le excise and narcotics department mena thok duty nei te media lama thok te VLTF duty le executive duty rawat te baka district magistrate in phalna apek bik te ahwam lo thu atar langbo Kiwanis Taiwan-a Consultant Pu Jonathan Naldem rawat chuan Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek-a hnena achul na piang manturin face mask hlan Kiwanis Taiwan hian chileng laka inven na atan amamo te manturin face mask
nuai nga sem chuaka heng zinga zanga chu Vawiin khan Serchhip District-a turin District Bawrhsap kuta hian hlan ani Bawrhsap chuan ni tina kan mamo tak meidong tu zinga Serchhip District atel chu lom ati thu asoya an thil pek don te chu jangkai taka hman ani tur thu asoi bok voina marks in lan na huna hian Bawrhsap hi additional DC pulal muan sa ngaral te chuan atoi omani Christmas politician pek na hun hon meka Vawiin khan mitlom ngai mi pasari den Serchhip Blood Bank-ah thisen an pe AVBD Serchhip branch le Blood Bank Serchhip den Christmas politician pek na hun an buat sai meka hian Vawiin khan mitlom ngai mi pa pahni le meichia panga te chuan Serchhip Blood Bank-ah thisen an pe le a heti hian Christmas politician pek na hun buat sai meka hian mi somthum pahni den thisen an pe to ani Serchhip bial tu MLA pulal du omachu MLA ani na atanga ban ani taka Vangin Serchhip Assembly bial chu arwa thu chhuahtir na nimin khan Mizoram Legislative Assembly Secretariat chuan chua hemi chungchang a hian Assembly Secretary pawh larin om chuan chhuahtir na hi chuin Serchhip Assembly bial hi thlui November ni somni pasari atang khan arwak ti atar langani puan to angin Serchhip bial tu MLA pulal du oma hi Indian Constitution Schedule 10 na para tu sub Clause 2 lo chan le Supreme Court in thutluk na alo siam to angin MLA atanga ban ani thu speaker pulal rinlian sai lo chuan thlui November ni somni pasari kha na puanga pulal du oma hi ban ani taka Vangin kumsang ni sompariat assembly in thlanpui thlantlin ani na Serchhip bial chu arwak ta ti apuang ngal bokani pulal du oma chungchang hi Election Commission of India pawh chhuahtir ani to a bantir ani ni la khang commission a hian ziakin thlen ngal ni in he notification hi Mizoram Legislative le Chief Minister baka Mizoram Assembly House member zongsong te pek tur ani a India Parliament a pawh Lok Sabha Secretary General le Rajya Sabha Secretary General te hne na pek tur ani a Sarkar Laipui Ministry of Law and Justice le Parliamentary Affairs le Election Commission of India te hne na pek tur ani bok heti la hian pulal du oman a Serchhip Assembly a Public Accounts Committee PAC Chairman atan puvanal hlana churwa tani a Assembly Secretariat atanga thudon chuan PAC member te hi thlasom thumatan thlantlin anni a Mizoram a chuan inchu lovin chu tu om lovin antling mai thina chairman nei lova om arem lawa wangin danin aphal angin speaker hian member zinga mi puvanal hlana arwatani Assembly Committee danga po pulal du oma hi member ani a ma se henga hi chuan a ai o tur ruat ani ri lo thunga member hi an claim ri deu ani po in chu danin aphal ni a thudon ani bok heti la hian ZPM chuan Vawiin khan aizola thuthar thedar tu te komin pulal du oma ban ani chungchanga hian loko ta kal antum lo ti soin Serchhip biala by election lo om tura pulal du oma chu ading le don ti an soibok Vawiin chonu khan aizola ZPM office a ZPM Vice President Puke Sabyang chuan thuthar thedar tu te komin Mizoram Assembly Speaker in ZPM Legislature Party Leader pulal du oma chu MLA atanga ban ani thu November ni somni pasari sangni somni a khan puan thule he thu hian ama thlang tu ZPM mipui te le Mizoram mipui abikin sarkar kalphung thar du tu teril ru a hliam na hle ti an soya MNF MLA som pani ten pulal du oma an hek na chu an zirchian thu le pulal du oma du dan le lo lama an mithiam te du dan chu loko takala pulal du oma an hek na hi chawlet ngei ni se ti ani ti asoya heti rual hiam pulal du oma thlang ting tu Serchhip bial chunga mipui te hne na an ngei dan thon tho na bom ZPM toll free siama ZPM mipui te mai ni lovin Serchhip bial chunga mipui te point ngai dan an tho ti soin loko takal thu le bial mipui te ngai dan mipui ko takal chu ZPM Political Affairs Committee chuan mun taka ngai to in he thu boi hi dan bo chiat na awanga in shem na ni lovin politics a in be na liaw liawa an pom ti asoya chu wangin ama thlang tu mipui te le du sak tu mipui te rot na chu zom zok tha a an shia ta wangin loko takal lovin mipui ko takala mipui den thutluk na an siam thei tura mipui ne na zwal ko arel ta ti asoi ZPM Vice President chuan lo thei lawa mipui ko takal tur an lo ni ta ka chuan by election buat sai ani huna pathian in rem ati chuan pulal du oma hi ZPM party io in ading le nge yang ti asoi bokani Kumin November ni somni pathuma Thenzol Police Training School-ah 4th grade na thok boral ta pu arsham thanga thi dan chu sarkarin achui chiang me
Health Department how to the Soidanin Puar Shang Tanga Thidan hi a Chui Chiang to Tur Committee Dinani Ani Hian Tut Kar Thojan Ni Khan Henzo Le Serchhip Antlo Heta Hian Puar Shang Tanga Thona BTS how to the Serchhip Health Department how to de and Koma Ani Hian until Mudan Sorkar and Henanga Sudajam Juan COVID-19 Vangathi Ani Leni Laushia Dani Donani Puan to Angin Tenzo Police Training School of 4th grade na Tok Puar Shang Tanga hi BTS staff Somrup Pakat Bihar in Klana duty Kalzingami Ani November ni som pani khan Bihar atangin an lo ho she akai ti mu chhuani in Serchhip Panarjing School CCC enkawl November ni som ni patni she la ka fihle min chhuahtir le in atuk November ni som ni pathuma aboral zuita ani athi na hian jin lel a omawangin rapid antigen test le thunat laboratory sample NFA she akai ti mu ani ve ani Ramhlun South Multi-Utility Center Sakna Tur Lungphum Chu Tukin Khan Deputy Chief Minister Puton Le Chuan Aphuma Multi-Utility Center hi company chunga sakzo mantura ruak man ani Ramhlun South High School Tuazola Multi-Utility Center Sakna Tur Lungphum Phum na Puala in Khoma hian UDNPA Department Changto Deputy Chief Minister Puton Le Chuan Mizoram chunga khopui somni pathum enkawl le cheibol na thoka khopui cheng mire theite dongkan na na mala tu UDNPA Department chu Department no pang ni ma se changduang le tholok takani atia Central Sarkar atanga sum local le Mizoram Sarkar sum mangin kong sangin khopui ti mason nan ma an la ti soin tuna lungphum tak Multi-Utility Center po hi khotlangin changkai taka man thei tura duan ani thu asoi Multi-Utility Center sakna tur hian cheng vaibel chethum noi somni pakwa sing thum sang kha zakwa da ni in company chunga sakzo tura ruak manani building hian chong ruk ani anga amamo apiang man thei tur utility room chong thum da ani anga floor khata hall omanga floor ni alir thei ke pali nei som thum patni le ketni nei som nga parukhun theina tur siam ani bokang Nimina Mizoram sample enfi atangin COVID-19 shikai mi pasari mu belle anni hun engemaw chen nuwa ZMC laboratory sample enfi atangin shikai mu chua an omlo thung Nimin Khan ZMC laboratory sample zathum somli pakwa enfi ani in henga tang hian COVID-19 shikai mu chua anom lova thlathum chung vel zet chu hetianga sample enfi shikai mu chua lo hi anom to lovani Nimin Khan district shanga thunat laboratory sample enfi za somni pakwa atangin shikai pathum mu chua ani thunga champai bethel venga shikai no pangpani muni in twal chunga shikai chongan ni Longlai district shikai mi pakhat muni in border road organization Biaro mi le sa twal chunga shi in kai chongan ni Nimin Khan Mizoram rapid antigen test mangin sample zali somkwa pakwa enfiani in shikai mi pali mu an ni poka anzinga mi pathum te chu Longlai district pai thara twal chunga shi in kai chongan ni midang pakhathi lunglai district shikai mu chwani in staff nurse yurdum interview akal chu she akai ti mu chu ani she akai na hi chui zui ngal ni bok heti hian Mizoram sample enfi azongzong chu noi khat singa sangthum za somriat ni in COVID-19 shikai mu chu mi sangthum zariat somriat pariat anthing ta sample enfi azongzong atanga za pani poi panga pali te chuan shi hi kai to in shikai zinga mi sangthum zaruk somli pasari te chu enkawl dam ani to tuna hian shikai enkawl lai mi zani somthum panga omin shikai zinga nun na chan mi paruk an om to ani Darkar somni palikal ta chung khan India rama COVID-19 shikai mi sing thum sang ruk zanga somkwa panga mu chua le ni in shikai zinga mi sing li sang ni zakwa som paruk te chu enkawl dam le ani Ministry of Health and Family Welfare Chinchiana Changa Landanin Darkar somni palikal ta chung khan India rama sample nuai som pakhat sing sari za patni enfia le ni in henga chang hian shikai mi sing thum sang ruk zanga somkwa panga mobile le ni in tunthleng in India rama sample enfia zongjong chu vebel che som pali nuai somli pasari sing ni sang sari za sari somli pakwa anita henga chang hian shikai mi nuai somkwa panga sing sari sang kha zanga somnga pakwa mu chua anito ani Darkar somni palikal ta chung khan India Rama shikai mi singli sang ni zakwa som paruk te chu enkawl dam le ni in tunthleng shikai enkawl dam chu
mi nuai somkwa sing khat sang ruk zani somriat pakwa an tlingta a shikai mu chwa tanga za somkwa pali point patni bial te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi nuai li sing khat sang ruk somriat patni an la oma he hi shikai mu chwa tangin za pali point pathum panga ani bok darkar somni palikal ta chung khan india rama shikai zinga nun na chan mi zanga somli om le in tun thlangin india rama shikai zinga nun na chan chu mi nuai khat sing thum sang kwa za somriat pariat anom ta a hei hi shikai mu chwa tangin za pakhat point pali panga ani bok khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat hei chu ni e